Nsia kasia boy ye chatwo. And na draw and numrena busia bredu so sia de basomwa de shimama. Yeba munyina jo Sompa 93.1 FM Sompa 98.9. And Mosugu Swamuti na and some draw de banon. And a number front and fidien so one track inke na ebu fumpa fa honum www.sompafmonline.com. Facebook near Sompa 93.1 and na YouTube no and so yes Sompa TV. And then somewhere de banon. Abusiama mpeni na nadu danko akufode ko Global Citizens Festival wankra pompone mantemo ni efrechire baye sesi akwakwa emprekoto so MPP amanyoko ne chese ndisi fo ne techire NDC fo so chese MPP fo no a ene yeye enwumre yebedi hu nkomo ne abusa se de na wosi yesua de free mu anananma ma ye wo bosome fra ho mansini mo so de ato gara ma panyin ne mo kire se ana de hia ye wo bosome fra ho yewra yawdan so papa no entity Sompa FM nsem twa beto aproso chesa baya fa adwene bi so my Ghana yesika ne yesaba besesam bio enam so opani bi a wabere e sikase no ntutu mu baba kokose yehwe sa na muntu no a wo mopeso mutu no amanye ne ye word na traditional area wono so hyase a wato preja e de amane ensore titiru ene asofo binmu a wono hyase kasa e de chena no mahemfo wono modwumadi anwuma ye bedi nkoma fa kontine katanga nsem na sorry ya na ekowiase na nkoda bi ye chichiri wo mu edu omakwa akogina mra no all students ni bi e de krata ababonte yesre mpanimfo sese ye hwenu mienu a enkebebo nkoda na ya chichi wo mu ne da chepa andisi ko bi ye wo fro wo se eagle eyesight won mabamonte so kire se candidate a wonnim na bepo ho asematwie sika ade am obi se won to abama wo no wonia omene wodi awudi asore o mayimu sese ye eneyi chese futuo pi no na ekode amagana made hye sede e wose yesitutu anamom na ye boye bra efa na opani bia wopene e wo babo ho nsensem anwumre yebedi nkomo na otutu yemfo kakra abusia awo sembia si e wa nwoma so ne yetete a kire se baba wa bia wone obi na tie obi nim ne okoba ye ne yetie a kire se nipa no ne tie na bono ana make say waye nyamedia abusia weni afufo pini akikese ne se kase ababia wo bia na nwumre ye ba ne de ababesomwo wadwenche no nsusu efahia yen wabra wo beka ho ewe social media ye platforms ahodo ni nyina so oko Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wadwenche no nsusu ye wo de ba nsema ye boboso yi ye bekenkai ede amao ena oko YouTube so a Sompa TV Ghana odro no mo a o subscribe na do wadwenche no nsusu ye no matoto no ye gusu a ye bekase ne dia amamo no ye bedwudwam de amamo abusia bade we kase anwumre ye sinkonya ya babia wo bia ne ye bane ababesomwo na ya bo amale bia boga anwumre mene akosia ejewa kwade boatin yanye bre na fe nsam no mobrodo ntwo yanko ne yanko tutu na srani abasamfo mam yedemo hyase e free man pani na nadu danko akufo wa chima PSA be maboda na no memenda Global Citizens Festival e course wo Independence Square bonten so e won krapompune mantemu a e ko wiase na asema mpani ye bonu tutuo ye huru no kasa kra na kese asema a woka no amanfo ntie ne mpesi afamu aba ene ye de akwa kotutu na mobi na asemi ba ye e na osono ko kan pipi amanjoko nde krata ba bonten ye ne se omode oma fifi madudi babe ma wiemu a akwa hunu se nipa no a omo eye saade no wo Independence Square bonten so no eye nipa NDC amanyoko na bo mu pa ekogu hono mu a omo ekoye saade ne se be na mampani na nadu danko akufo do chima PSA be ma boda wono ebegu na nimase nenso nyankopon ye wapagu ama bonsam de ye tampiko twini mi owura Ernesto usu bempa eye kasamafo abedi ye kire ede mo sunu kogo kan pipi amanyoko wono de krata ba bonten a no wo bo NDC amanyoko no sobo na no si ya NDC amanyoko no so ba bonte be ne sensamo a NPP amanyoko no eka no nukro bia nim ayodo yada samani kwanse yesoso kra o hawa Ghana ma de hye ye namu atete ni atepo ya aban no ade Ghana ma de hye famu no na Ghana ma de hye kose ye ade chairman pani wo Black Star Square bonte so nti enye se bia wo mo NDC fo na kobo ni pa bi no pa ekogu wo no se mampani wo mo enkogu na nim ase na asemi ba ye ya sesi akwa emprekoto so MPP se NDC
ndc say MPP na we de bayi ene ye ne say ne yemu mpiri wo mu a wo ma bere wo bombo wo nsensem ne yakobisa wo mo say de asie e de na wo so man ne adehye a e wo mayi mu yesua e de afiri mu opani Richard Kumodo eyo bia wa bere ye pa e bombo wo nsensem ne ye kase mpuna ebepro kase nhye e be hye e security no ho nsensem so mpa fe wen ntwe for pensema du kata remnant ye bo pire ne kodi nkomo say de asie mampani ye bo no tutuo mampani ye huru no e de na wo sabanyofu sua de firi mu. Sebasa ye invite presidents to such occasions ye niama mienu. Number 1 ye be security risk assessment. Outcome of security risk assessment na be say president on kwa na say on ko na so be kwa oni nipa he na ekọ ni entry ni exit procedures ye be discuss sa niama na number 2 e ba ni sa say obe kwa na secret service agents be kwa before say president but we no e ba ni say the hoot at the president. So your hoot in India and the spontaneous. And the handlers of the program, the handlers of the presidency, they have not engaged themselves properly. As for the reason we yes idea need yet we can only speculate. A speculation unless it say you be so say yes and I say presidency intelligence officers in the back say you want inside say na yeti say na buy and I say we na agitate way and I say we na money banisa. Other than that ni obey any say a speculative na say yes speculative nature say am for the reasons be Rebecca one near tia omuye hotino but se bani say a hoti pen omuye but se bani say obidi bibi bo president no na Canada and the Jamaican say ebiana bibiana security officers protective security officers no one a whole wakakra. Other than that, we know event management, any event organizers, the handlers of the presidency. And we have be some say banisen and I'm invite president banisama for hotino. But me feel say engagement in an kosuye can be this away baba. Abusuanti dia wose esua de free ne ekoso Independence Club bonten so wabra Global Citizens Festival ekoso ne yato nsafre mampani na nadodan kwaku for so wamra efre ne monyamo meta akire mekasa ensi bibi nche Ghana for wiase obi na no ne ebo no tutu ohuru no e no opani Richard Komoji 824 se bambo yensua ne ma pimfiri mu na daachi bi mampani pia kwa baabi no wakwa kasa bambo ne ntutu ye wose mpanimfo ye no womo emo mani nko ho pa na nanan mahema ya wo so wo bosome fra ho mansini mu na da dua de ato Ghana mampanyi na da kwa kufu ado anim a kire se mampanyi rafi a wo mo kai no semra bi atwam wo de aban ka che panyi bi ba ya bepem ne papa nda so te ho eyowura ayawdan so papa ya dan so wo mo se papa wo mo pano se bibi edi mpano achi a enkanu na nkomo de be mano wo mo se ya bribi akoda panyi ka samu a wontie de abusia wo muntumi hunu ba bia na akoda akoro wo free na yewura ya danso de ankame ya se wabone to pampese sanya de obi beka kora no wotie wono ankasa me fita duku no wabonta kwa se panyina wayi mframa e wo ba asemu no mbeso obi abehu nti wabo apatwi nani no wakenka mu graphic no sabba pa na ekoso obosome frɛ ho na no ho asemu de abusia kwa se bora so gya no ewuruwuru na adwo na asanso apagya ne mu na ama no mu so biem enti na mahema sɔre e kyerɛ sa de be wo mo nkyena se sabio panyin ntina se masefo amfo nam sa ya so nti wo mo ankasa keka wo mo no makai Ghana mampanyin na dan kwa kufu ado se na de hye no wode ne ba ya danso no wo mo mpɛ no na de akora no kyenkyena atwan ne bare ya danso awada so te wono mu a mampanyin nya na adwene kora so oba bayi no ere na firi hɔyi na asasemi nam so ama abosam so hema na na akosua kyerenche wone Sompa kase di nkomo ekyerɛkyerɛ mu ekyerɛ sɛ ya danso de sɛ mampanyin amefa no a anhwa wo mu ankasa ebepusu mu sesi amanyanteye me woboase manyanteye se wo mampani atu nipa ni bi se wo momla bosome frɛ ho emehwɛ de eye de ekoso mo mafrɛ mabomamane nti yenso ye gutwen yeso se wo mo beba wo mo amade ye de yegyina na ye de yegyina se wo mo amaye ye kwan amaye ne wo mo anyi wona bo ya danso amfiri ho de a MPP for ye ne wo mo tonkwanta ya pai maame ya ye kwan amaye ya ye bibia amaye ne se wo kɔ no ho no mo ne wo beka kasa fi
bɛtumi akyerɛ wo no maame wa wo hwɛ a ɛyɛ yɛyɛ ma yɛ kura na yɛnya kasa yadanso awurade a ne bombo no ɛyɛ actually bomb physically bomb papa wudi wafun so bama budosufo ne matwesufo abebo yadanso wana bo yadanso yɛnya kasa yɛmpɛ no yɛmpɛ no to maame yɛmpɛ no tom na ɔde maame asoso enti na sɛ yɛro yadanso deɛ wɔn mo akasa de tom asoso sɛ afɛdeɛ mo mpɛ no ayɛ ye enti gana ma mpanyin tie wɔn mo kakra na kosua kyerɛnkye wɔn yɛ abosam so hema wɔn na so mpaka se di nkɔmɔ a wɔkyerɛ mo sɛ mampanyini wɔn pɛ no toto mpɛ no a na de hye no ɔmɛfa na ade awusafo yɛde mu firi bosome frɛ ho abatɔ mpɛ so ase de ma kɔ insurance nsensɛm no ɔpɛne kwankyɛfo a ɛyɛ insurance commission ɔda no Dr. Justice Yawofori ɛna otu Ghana ma de hyefoɔ no sɛ ayi na insurance de kuruma yɛ adwuma nie wode ka akɔbɔ bi anasɛ ka akɔbɔ bi ka mu na sɛ bɛyɛ na insurance fo bɛyɛ nkrata de ama wo na kakra na ɛsɛ fata yɛde bɛma wo no nsa aka no ɛno so na akɔ ɛboakye bi den na ɔma yɛ ɛnɛ na adwumadie bi we Association of Insurance and Reinsurance of Developing Countries wɔn na aba bi nhye mu nkrapompone mantemo ɛhɔ na papa kɔ kasa wase a wɔyɛ ne sɛ ɛnɛ wiase dada no ho ama abɛfo kontemponim de kwa so ne nam so a yɛde di adwuma nyinaa nti wɔbɛsrɛ sɛ bibire ma mpanimfo yɛnhyɛ ase na computer yɛmfa so na insurance sɛ obi asɛm ato no ɔno ayɛ insurance na ɔbɛkɔ insurance company hɔ no so wɔkɔ akɔgye ne mmoa na ɛno nso so bɛyɛ kɔnɛbra asɛm no yɛfa abɛfo kontemponim de kwa so ne ma bɛkɔ wano ama gidi a ɛwɔ insurance mu ne ade no etimi etumpone Dr. Justice Yawofori ne nsɛm ne futu a wɔde ma yɛn kakra eni technology, it's going to reach more customers. Or WhatsApp, or Facebook, or whatever. They say, no, we use technology in India. Because that insurance company advertising or force. That's what they're more expensive, and a person doesn't get across. So, you know, if we have an insurance, I say apply technology. Apply the behavior. Anyway, it's your claims. Anyway, there's all my officers and assignment in Yama. So to the world, you must choose them out. If you are by the use of technology. The technology in the world, you understand that we resist change. Technology is not lost. Technology for our daily, but we resist change. I think that we are because of the technology, we are like to say resisting. They say, we say, I just saw technology with the necessity of them. What the technology to insurance are? The people that can't just insurance now go and they feel. What would they go to paper for the hour? And how to verify technology, the idea, the whole world, everything is going digital. Abusuanti we aya conference kesi ekoso wankrapompre mantema insurance companies awodo mo bibrema sei ababehia esinsemu brekutire no pane kwanchefo a Ghana Insurance Commission odano Dr. Justice Yawofori otufo se yemfa abefo kontemponim de kwanso ne adwuma ye nyina no omo enye basa gidie soronko ebebo omo adwuma wo mo eyemu Nana kondua ye otoso sia ye omahene ye wo edina traditional area. Na nana de ato ne hemfo nkaye ye wotwa ne ho hye nim. Sefri na de kuro yi bia wasofo bia da obaje nyame ata ne ni ase. Na wa na dwere sa mamara ne amane a ye de ye adwuma wo man ka ne mu. Won fa bi nya adwuma. Amfa ni die ye sefata mfa manananom no wo mpam no. Wo sesa bio asofo binum no wo ka ma won mate se won beto mamara ne amane. Na frite tentere ne na mamra ne amane yasase ye adwuma eno ne ye nananom adidi so abapem ne ye na ya se bible aba enuoma masesa nuoma nyina adane enti ade twere konkron na ye adwuma ampa ewom akinye bia ne ho na momuo no amamra ne amane ya nananom yire ye adwuma no sofo bia ne wono obetimi asode na wode bible akasa tia so aboso apeto kwaba ne sakora de a ene amamra ba ye adwuma pa nam so nti ne wono mo ka na wom de akere sa asofo binumu a wom ankasa to moni awie empese won besoro nyankopon so ni pada sani nti won ma sha ase bobo asofo binumu ni nyame binumu apeto no wom nya ahweyie anya sa sotwe bi e be sha ase aba won so no enya de wom ankasa wom ani ebetumi age ho won ma de ye ya won kusuma de woma asofo binumu aba wujja won krom kusuma de ho na waba ebinu krom what be preach against the traditional only the kusumale
What a cow, I come with the one of this simple I am was I know many person. I know many Nagas. What's my son to do? Something I love, Mumbai Bible, not the Bible, no matter. I find a man, no one what to interfere, or from we are home, or from we are home, or from we are the world, or from we are there. I don't why I'm an assassin, the assassin, no few room. What's your way? Then they are suffering. Whether in that day, what the cat and another actually, Yala, as some of what one can't wash the West War, magazine, sister. Only the name that know, only the new one I can't laugh. I saw a soft no, I can't down on an apple, and shot at the side of it's a Masama. And I know what move to heaven, no move to. What to me, what to wait, what shall you? Nayala yeleta him. Elisa, I never do. Eka kala him, I hear butu. He is standing I it's a much task, woman shay. Nana na ekwoto sere no wasemu me yenhwe ya no ne kasa. Ebetumi de yakwa bia yemperei ayoman na word na traditional area. Nana akondua ya wotoso nsia na wotu asofo bi no for samo kasa monhwema no kasa yie pa na kromu ha yete no edi amamre ene ye adwuma abusia ye guso Sompa 93.1 FM anwumre no nsia kasa na nsa no bia wo bia na ye guso ye de mamu no sa wote enka osunyane ne mpotemu a ha Sompa 98.9 FM e osunyan Sompa 98.9 FM e osunyan ti we no ya ka etaba bomu a bia wo bia kasa ye mu ohwam ye de esomwo abusia ye toase ne ye de makobambo hunsensemo na ye ne Dr. Kwesi Baini akwa kudin komo papa yi eba na bambo hu nsensemo wa bene mu pa wakase mpunepuno wakase nhyeehye na nsiya wudi asori wo mayi mo erua nurse ni a wo so akwakope nursing college yakọ wako interview wi ase wo ba wa freni nua boy woni na akwakohia kwa mo fa so mu di na wuo kyese mu nsem prekese ne ngonwran ewom se bambo mpanimfo yo mafa mu de na so Kwesi Brone ka bibi say the best security man is yourself anwumre ye busa se omo bere wa bambo mu sei no de afutuo ena omode magana ma de hye yeguso a yetutu ya namu ene Dr. Kwesi Baini eni nkomo kakra doc otienka ye mo adwo emo akwa abawo Dr. Ejidi sempom ye Radio Adon yeda erade ase doc wakwa akoyo obi a wabere ewo bambo hu nsemsem seyi no ewom se cases ahodo bi a aba mayimu kunkum ni ade aposifo eyom investigations ya esefata yeti mamufo no ewom se bambofo no yom afam de edien ena wose ye na yetimi de boa ye bambo ehu nsensem I don't think so much here for a question. No, beside the sana, security Bible. I said we found share the beer and handle because it's too broad. Your question is very, very broad in terms of say you can't get up once man, you can't amrob once man, you can't saying. Into them pimpy, you know, I Mrs. Suma said the beer and one memory. A segment created purposely for security education. Besides that question, we are now the boss to me no MVP mama here. It's no funnel back one area being devil, one area being devil, but we are broad sana. In fact, I am honestly speaking, if you want to do a good job, at the end of the day, no, now is my who with the needs come baby. I don't say what into this question for baby young concentrate na young dim koma but generally no obia security na nkasa no eya bibia e obia sade enye bible phone kwa adwuma na so mo everybody is the meeting can say security is all involving all inclusive obia wo na adwuma say police phone adwuma ye timem news where bibi na ene aseta no nko anam wo mpotem wo nko a you need to report esa wo ka say opinion leader or him know how I saw catch him the police station who are said who probably or bottom community or more who matters and then you report.
And then Obia must be a watchman for one another. We need to be watching for one another. Subambi Kata Binasa Uma and Fakrama and Repaya. Now he said no, M1 Chona. In his report said this is what is going on. Just like I just near Chona same for phobia to I hope and the moment almost said no in Trey. And I'm report here. That is the responsibility of Oman Papa. We need to. So when you talk of security, I brought into okay, now me the infant fat. Me say Papa baby, but generally no, everybody must be involved. That's what I would say for this question you have put, because you need to be specific. Doc, say to say o personal security, o daily activities, o daily abraba, o bo. Say no no so no, dey futu na de be mayen. Personal security, no yes. Your personal security at home, personal security at work, personal security at work, at night, unantia. Well, let me say the little I can, because the questions now, I say everybody no man needs to cry, and so I am what. When you talk of in the night, the can say, no woman, Ubia, Uka Bontia, Brefientum. Ukwa bontia for chija. The okono kanoma, taxi noma, kanoma, former obi with you say, my head, mafaka we ne kwa for chija. Na BBC ya mom person bis, but BBC na ebruno it was amaka so okwa ekwesa okwa na ya hwe na ya tracy na da aboa ama bambo force de tracy enu yekoso. Just like nurse ni a ofimu or class or interview na mfio fa. And a boy, I'm going to be a few of na Umayana, Adia, Etisa, and Tessy, and this old number of this Ukubebian and now, and I would to Kwana. Sana Joanna Juno, we need to be very careful. Uko Juma, Napa, Impono, Akra, so Uko Juma. When you have food taxi, no man on the taxi, I'm a fear, say, oh, sister, brother, my food cutters, when Uko be Yaka say, Madrid. And then at work, so sure who is office no na okona se okubua. I saw she said, Pomano, Obimwe, and Obimbu no, and no Muja or Sana Tiana, Biano Biabu no Akushim, Unyawano attackle. And I even office no, sir, dustbin, and I said, flash camera is when I didn't paper and crack up. We need to be very careful there. Somebody can put a very bad object there. It could be a gas. It could be emitting gas, poisonous. You pick it up. And so we need to be critically observant. You also must follow your instinct. Instinct is always you need to call the appropriate office, appropriate ward, personnel, number of safety and ward, security and safety officer, and I say health and safety officers. Even by the law, no crap, we're asking more place pass the health and safety laws. And so all these areas and Ejima form must always be oriented on safety and health and environment on Ejima. Oko Kofuka, Uba. Now, Kofuna said, "Oshe Kano." Well, first of all, check the inner keys. And then, a kina udibwe so we see about say ubwe I say it with your heart. Don't try to join that vehicle. Well, also manoko because why is that got temupe now do kwa or that you would now want to me embwe then for allow necessary this will on to any possible. Now, ofu Uber, and also ofu taxi, and also ofu Yango, any of these ones, no nasa. When you are pay, now that is or driver now started in come phone so say, oh, tell me menya me too. Oh, whether you see a fish, I don't want for fish amber. Fish me the whole code did you musu, won't you say? Fish me when you're nama, or the neighbor. Fishing just when you're about the sea or the neighbor for what the rituals. So your bema or you meet there's a of the neighbor when you're and Nama wouldn't be a chiwa dear for Sikadru or whatever it is. And so these are some of the things that you know. And
you need to be specific on, or as I make us say, Musaha, and what as me Bono may be so. Oh, the education, a fat topic, near a treaty, near not or the night, a tear for so in ya. You never boy as a never born of a discussion. Dog here, that's a pa, we crack a cray, our bosso dia maye, a foot on messages, ebano, utum say, among for. Afatu omuko to Jumupa, ye da seno ada genuine na ye be pemre na nke atena se na ye disa nkomani abie mu ye na mode munim de aboa ye nsoso am yetimi ya boa aboye ho ban e wo ye fiefiem ne enwuma mu. Yo. Amza for Dr. Kwesi Bain ni ne na kwakodin komane ba no bambo ho nsensem a wabene mu pa na adwuso de bia na oka ho asem no ya akokọ amon wo adwuso abaton pesu aso a ya tetesa wo bia kwakogu fie bim ya assembly member dama wo eyi bambo mpeni mfasutira wo makomanta mo nyina mfifi mu bia esafata ekoso no ye se mo bosa asemi ye de ne kotwa wisi bi de eche ne bi frato bia no ye mfa enkame mo ewo eho aye kwonsa foforo na endis yamanyoko no nipa bi no makeka won ho bomatekuo ya ofra won se Eagle Eyesight na se ko we na one more ade ato dwatre se wo mo bo endis mpanyefo abaso ye papa efa modern bo etu ho ache ene jeje pa wode akwa akwan mu se won ba beto aba no mo ya kandifo a nyame ya dom afempimienu ne aduonu nan won betumi agina brane se konkoma ne agyan na wa pretumi die ama NDC amanyoko no na wo mo wogidie pa wa rehemu se sabana manyosemu amanyoko bie ne won mo betumi adi Ghana nim na watoto nioma yie eka NDC amanyoko nko a enu nti ne nei no won wa hyase a wo mo ye mo nioma wano sane ebe ya ebre no wie duom betumi anya nipa wo sombo safata dimu se wo betumi adi amanyoko nanim na wo mo de wo nam no wotete se nipa bi no nam kuntu na sidisika wurawura se se ne be ya wo betumi anya tumidie ne biadie eno na panyipa ya won na kuo no odi animu owura Patrick Indego enada duai won my friends and your phone share mo dia won kramante mo dia to dua che se wonni a wonnim na wo betue sika ade ama delegate bi so nkonkoto abama wo no wo mo so ene wo bika ye bomba ye say elections idea nim from constituency regional and national no so enkoye asundue se ya na the senti ye wobwai ho akakọ 2024 esan se Ghana for NDC ho kom ede wo mu no hia NDC se omomaji omu free ahokyere ohia enada atro nanado danko egufo ado ne MPP aban ede ma oman Ghana no enti no yen the legal side eyesight ye hu se NDC ye amanyoko bi a ye sumbo pa na ye nioma enso boa oman no ye hihye ye hu se the elections are ye lose 2020 no na yen ankasa NDC for ye mistakes ene ye nkrofobia omo ja omo agi sika free ye opponent no ho ene ma san gugu ni bae the santi the Eagle Eyesight ye she obi bia bo ni NDC ni ba bia bo se en hihye ya ye edi agu apono so se coming elections constituency elections and national elections obi biara who contesting na uye upe candidate upe se uye chairman yo hwan yo ni mo moye wadwen se information na yenya se MPP fo bi person mo sponsor mo na mo di sika wuram ni ye di nipa bia onmoa party no yentwe mam ti ye mam won se obi biara onim na obedi sika be che ama delegate se onje no ngoto abama me no the Eagle Eyesight ye ni edimochi ye chiwa ye be bro ye be di nyoma no afiri nsem na ye dia ya danse akoma party mpanimfo esense se ye boase ye be yi money crazy afiri ye party mu a ebe boa ama prepare ye ne nokre adadi because ye hwe de nti ene den na nadu amammo enkoye na ni ministers no ne pamfo no ye hwe omu na nsia elections a omu ye ya sika omu hwiegu ye mu amutidi ye se edu ba bi da bi mutia 10,000 not a certain way owura Patrick Ndego wano ana panyipa ekwo ho fafro wo se Eagle Eyesight and this amanyoko ni dimu wada wo mo ano
Abusua ye guso Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase na nsam no bia wo bia na yeguso a ye de mamo style bia no wadwenche no nsusuye fa bedum ye wabra wo kan wo Facebook so the kind that wo a ye da asem wakwa afi na nam kwamu kwa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wo Facebook ko YouTube a Sompa TV Ghana wadwenche no nsusuye wo de toto no ma yeguso a ye be kase no mamo no na be kenkan e de mamo ye nto aso na ye famo nkosi kasem no ntutu mu na entity a Sompa FM nsem 24 pensmedu kataru mrante ababetu apono so chese se Yesu ama ebi aban yi se be no my God yesika no ebenya na mon papa bi agina so na ni abrofin sika dollar ne euro ne pounds no ne ade wetumi ni omo tie gina atoto twade atimedu omo sunkunu mu nti no ye tete se ebi ampanimfo ebe ne akwasi ne kan se redenomination na je so my God yesika no yesa aba be sisemu bio ne aba be ni nkuma se be ne betimi ni abrofo sika no esi agan na wadi wo so enkunim samba ka hye so amampani da John ajekum die wo kofo abnada pa ba santia pega hene de se konkron se man se boy ne peso 2007 num ene yes anhihie wo ya ene yenya 1 Ghana cedi 2 Ghana cedis num 5 Ghana cedis ene 10 cedis ne 20 cedis ne 50 Ghana num ene ade krokra ya na opani John kwache a wa pani kwanche for da ayiya no ene di ka beti ho e kira mansan se wono de ode nam no wo tete na ne tete ya akwache ne se abedi nkoma kwa akiri a wa hwe ya redenomination foforo besa babio ami akwa esisa yesika no akwa no foforo se beye na betimi ni abrofo no sika na akwa si agan na no opani bi a wabiri ye pa o sika se no ntutuo mu a kwasi bone ka ne se wo financial expert esa so ye chartered economist yewura obri ye boa prince wotu aban ne foso wonya hwe ye na nyesa akwan no enku ne ye betimi afaso atutu yesika sem ye am yesi di nanya hoden ene dollar na esi akan ene pounds na esi akan ene euros na esi akan no wadu o musu nkunim hye foforo pi ho no ye betimi afaso yewura prince obri ye boa nkoma wona so mpefem nsem twefo ebo kakra enie omo kase ye ntwa sika foforo no minnim sika kwa omo bepese ye betwa because under the current regime and you try 100 Ghana at the bekan home. A buying church more the buyer was that the currency and the Kasia at the time I have 50 Ghana cedis, you know, Dodona Pisum Kutes Kakasia, Nikuta in Simbibri, and you try 100 Ghana at the bekan home, and you twice so could 200 Ghana. And to see a Pesia debate, say young Kuchesika, the same Sydney baby Mekanwa, young shed ye could turn a dadanon, insurance, so be able for casting impact bank, and then your minus so Ababa inflation. And I say a buyer be contribute to inflation and air person. See it me bomb ponko near coffee near shed ye no who say who be here say ye best chessy carcass for phobium at the abeton my Ghana one and ye yin in tum bamping firm dinner idea me my dinner say I dare back ama inflations across so my Ghana mono and they say we say we are seeing my bone dinner internally you need lower denomination that is a sick you need kitchen bebre and I'm seeing esikan kitchen bebre no say to ade mu bia na just utumudum for example na obi beto insu yes sachet water ne ba kwa na ne boy 20 pesos say akoba say ye kwa akotum and I'm seeing ni smaller denomination bia and I said the honom no ye nyintum ntino no ye tumu na aye more than 150% which is 50 pesos and we see enton no and sa kwa we nyina ye kwan a e ma inflation ye den ekoso enti si ye twasika na si ye twasika ketwa ana abegum ama Ghana fo nyina agya atom dia megidi se enkebeboa na even enokra na menni gidie se Ghana fo agya atom because of the highest rate of inflation no si ebeje sa nyema na eden edi atom Mr. Yebua yenhwe se kobase bia Bank of Ghana edi sika foforo ba bontia eya na wo munim mu a munim de ewo sika semu ne wo kyena bi no de dia nimu na beye sunsuaso be ba wo man no so no eya wo munim nim komo enhia enye mu nyansa ne mu adwen ansa na sa na mu ntowe edi sika ne bia ba bontia na anu ye ne se wohwe Bank of Ghana dwumadi na more of political decisions ana ya na MPP omutekie se wodo bom ponko ko he financial sector clean up ekwa omugina so ede ye financial sector clean up no wohwe the new 100 Ghana 200 Ghana currency a omu etwade baaye even despite the fact that Nema cedi depreciation across here forest currency ama cedi no I stabilizing on Omunyama do na they are supposed to be technocrat, but because the head of the team no a political figure no MP omu decision do na no ya na ekwa politically
influence. Enti etoda so woni omo nya adwena no matter how good you are, unsusua ni unim die mu no omo mfanye den enye adwuma. Abuswanti we opane prince obri yebo a wabene ye power sikasem no ntutu mu hwreme da ni ranoa ne se no ne yete ne nka no enti Ghana sika ye tete se ebia ye betwa foforo no ene ne kodi hu nkoma na otu mpanimfofo wo ho no ana wiemu sakraye ana ho sansam nti no ebusua se wiemu sesa pa ebre ne kwa sensuo tonsuo to ebre ne kwa se awiabo na ebo enti die nyame ye no obi ntiase wono kwa na tene wo ya senam sunti panyi kwanchefo ya top coach roofing company wodano oro Richard Amwa ade atodwa Ghana fo nyina nim chichiro no won mo mahase a wo musidan wo me ya hodo a ensuo wo se ready adwebrewo wo sra da se ne eka ba ko na ka nyina nam sa ya sunti ni pa bia da wo bo kiri mu poso ko sidan ade asi ba bia ensuo chene fa no ya hweyie senke betumi kura no a jempanyufo pinua dwenkyere fafiri ho na won momma akwankyere no ba bia betumi de afa so anamotu a wo betuo sene ya dan no kura besi bia si no afa sene be ya wo kyena bi sensuo no bunkan fa so a enkofo yeni emfamra o mai almost no zoom de enke enye issue na what ne say on say also the expert because now even oko Dubai and other areas now almost sit down on zoom. It doesn't mean say you can do it over there, but the whole thing is and can set the measures that whenever you want to build that, I will say be a fat channel. Okay, whenever you want to build, take you to this place. Let them go and inspect the land. They will advise you with expert. Tell you, okay, fine, so sit down there. We need this, you need that, you need this kind of cement, you need this kind of that before you can build. But I can say, I know obiat if I know kusini because of say we think say I want you we are say and as I want to so to be recently say and so to energy na fan ko for dining other guys because moon let me we get it Tebasa na emwa you know say man you have a whole lot of issues just say we will be can some in their channel and I think say individually we can also come up with association whereby say be those in burden not even basically more burden kwa other stuff no we can come together whenever anyone intends to do anything like that we can speak against it. The moment anything like that pops up, they call radio now and for someone, they will stop. Government what is Africa? Like nobody cares. It's Africa, and whoever is going to politics, whatever, say or presidency, whatever, prime minister, and the personal stuff, and they also individually. Also, the amount of money and could say, you're not tough enough individuals. Nation, I can go for you, you're not tough enough. But outside that. I can just speak and it pops up now for issue but here it's not like that. You get it? And individually you got to be taught. How do you do that? Come together. Anything that we think say we just want to embark on, let's form association because people are going to me. We have a lot of things we want to speak against. But how do you do that? Through medium like this, and all those things. But if you don't come together, now you're powerful enough. We can't talk about anything. But whenever the government gets to know, say this group they are talking about this and that's this group they want to embark on this, they will stop. I was young turning Kaya Richard Amwa wano ya penye kwanchafwa Top Court Roofing Company wada one manu. Ya twaso na ya de mako katanga ni kuntinse nsem na sorry yemu na tietie for pa twede ampo nyankrompon chira mo beka se nso a be mre kakra ni na kuntine katanga for de kofsie ni o kwa menkromasi apo no wiase na aposifo abam achechire nkoda ne biase ne mo kase omo edaso ado mo gira court a apututu ekoso atenga eyira tenga wo court no ne yentete ne se court remande sa nkwala no na nkoda no remando mu wo mu no omo exams e wo so mo chiro enam suma katanga mpenimfo e de krata aba bontia omo ede makwa menkromasi apo no mpenimfo se asem na aba no omo enhwe ne mienu ne ye kwa omo no so na sa krata yakwa kodi hu nkomo yi na eje chema edi ntintimai ewo katanga abusuanim nana majoy yanya ne yiri sempom ye yami adom yetinkwam nkwa de na ye ye de rade ase mo krata no mo sempa ene sei medas mefa akonya iso achia wetiefo nyina me akonya modi amaye se yenso yenkyerere yensemu Katanga Alumni Association yena ya wo say more than 20 years near this student development classes no apostle atekra be fie mienu bia bibisa aba na eba so a wo be hwe na de asi no echen dia fie etwa mu ne sie no
Young Katanga Alumni Association. Yakase. For 20 years, the university media to was in some year about Yenina, ye condemn ya university in Ghana, my muninano. Omweti, enti emra so say, omobeji atum, na omwesi afre esinkonya, na yen alumni association Katanga, the yawo, de beboa, a solve sa solution issue you once and for all. No, na yes, you are atuja. And no one among and to after Minister of Education say Emrena should say there will be a national dialogue on this issue of student violence. Bia Ghana mine ye pese ye so na afia be normal say no better university way intercourse among students intercourse bia was ye so now invest definitely there. Let's call for a national dialogue so we can go to the root cause of the desa in semi eba embwa on my money na obibabusa se enkwala no so a omo remandi omo exams a e so omo chro e kwa be na mo be fa so aboa be wo case in the court ya remandi omo si eja omo so omo nko chro exams ya se ni musu se besi aye me da say said there afie na a police for chain kola iguma young men iguma na you be someone be kwa no person be yi ano no na me adom mon sentrefo some trafo mu borderu ma assembly be ye he ma I think they na mu bo hu deru na de che ye na do mo court ana court remandium na mum de ye ni gisem ye be consider ni say ye progressive ni say court nso sa share say a police form fans say ye nto say de be ase ba se nkola na ya chiom no mu bi e wo exams bi a o matimi ama o makotro sa exams no e ye bibia meka say ye beda more in central for ase say ma boa ma ya make that progress na mum de ye kan say in fear attack crime fear me no miensa fancy bisi esia ye invest ni ya ni se si ya ni acheche nkola do metimi no mu do makogum na ya kan say ya na so ye jai to wa na asa be bie ni acheche mu say ya yes eno nye solution no ye mpe root cause do ni ye address it the policies na invest ni dey ba na dey sa insurance so yi ba yeah, addressing root cause, which is the policy near Francis Panto. So said they be a better time. Now, the Bibaba, now the end the solution, and say a better change. Gum. Now, your force and one near Satiakoda. Tia Alumni Association, the year can say that it's time now for a national dialogue to be called on this issue. No once and for all. Na nei obi susu bebusa se aden na mososo mu no association no motena ho ama BBC ansa na yatemo nkase aden na brano mo na mafa school no mo na mafa sa halls no mo penya ebia nnemo nyinyina be mpanimfo mo bobra aden na ya na mo nta memme nkwala no e wo hall ho entutu wo mofo emfa bia mabra bone ade enhye so mu kra ntutu wo mofo mo mfri sa na emanim na sa mo betwen ama BBC ansa na yate se Katanga alumni for the krata ba bonten petition minister petition university authorities adene amotena ma BBC ansa na ma ba bonten Kunya be ma me da say for the wonderful issue out there about and it's Katanga Alumni Association ye ntwan ma BBC na mum muti enka because na yache young men ye gumunti nyina yeka and I'm what they actually now consistently for the past 20 years Alumni Association Katanga Alumni Association I pointed out to the university say it's say yeah I'm there to honor embwa institution so say na beba now unfortunately KNUST management na mo bua na say kati omo fama Alumni Association intino omo fa ya asem onya asem the me pa che ne say
Yabakaya almost 20 years na invest the policy bi ba say omodama students no 2 years out of their 4 years stay. Sa policy na nko we copy send yes ade on bedem 1 year out of 4 years stay. And the entire investment sa policy ne ba ene say omugidi say students next down hall no cha and mo sa wode ne ade ne mo de ye ya yo mo ye na say invest in the policy bi ba na enye ana embo students omutimi sorry gina enti sa de no mbebu o mapre enti sa de awo ba invest in hall no 1 year per dia 1 year na fe na wo be find no fit enti anya ade a wo betimi anya ho etimi aye tushia sema na say what stand up to authority say ba say sheye bi ko na anya catch invest in 20 years ago say policy ye mboa and the entire car say ni 20 years you know and so na be invest ye all no no the company for ane adadafo a na omote hall no mu dada e to mo kire say ye yesei we ukoye abonten na ofie mu a enya ya ni ubedi one Ghana ma emranso na edi so a say invest na wase ye de wo koma invest in management and as a police for na wase ye de wo koma ma ye de wo be mom enti enu ntina there was discipline Tanga ni unity hall rivalry no enye ne different say ya mbrane na ya very healthy rivalry ye hwe omo ye gentlemen amongst the two halls oma eba disuemu a oma ben oma eba sports oma ben oma even eba debate some cry na say bibia oma ben wom. That was the rivalry that we had. Enye rivalry ye twetwe sika twetwa ye ho na mom say oma students never hall num say ombet na mu 1 year. Let's not forget say yenu anketwe omo fi secondary school say ba no na oma nkasa oma idea of yes katanga for any day no eno na mo dey ba na mo nti ase se de any day ne kire eti se omo ba na mo no bia obe guide am say ye ne say na se omo nya akonya kakra bia na da ne bibi fufuro and afi bia de esi no echen de esi afedada no Matiana na yedase edim se onkomo we de o se yesi nkonya wo ho na yedi no ofia ha sei yedase pa na naje ejawusafo na naje kirema katanga abusua no odi mu ntinteman pa ene na kwakodi nkomo ne nyina eye ne esi ya enam so ya chi nkwala ne bi na nkwala no so ya remand o mo so mo culture exams no mo remand na mo nua no me school no mo church exams no eno mo twimpanimfo adwuna kwakozi so mo nya nhyehyɛ na wom se nkwala no remand no mo wode ya makwan no mo so mo ntwa exams ne bi eno ho nkomo ene ekokodi abusia yebekọ eya nwoma so no wo fori kronkroponi mu ne yetete akire sa baba wa bia wanya mfie na duonu wone ne madam na tie abusia madam na boro ne brotro ama meka sadie waye nyame dia na ye home so atonkra ye ba sasemi ye bedi ho nkomo ye ofakwaku medase one family clinic ho me call ya mama hu say ani da so ho mo bibia wo yare bia e bia na wonya nhia wo gefo ene wiase nyina hu adwuma papa one family clinic eye eba no honam yawo de yesisie wo to ase wo na ye sifam say ya wo ya e wo wo sempane e hyehyew wo tia famu a na ye tofo na ye titiriti stroke na chi oni paduane fa yawo e ya ma osisi achia wo chi na ya wo ya wo kon wo nyini mro so enso nante ya ye den ade se wo kuta poma na wonim say yade akwankwo etimi de yawo ba ye nipaduam bi wo ho nso a na ba bia yawo no wo no enya ho kra na yade ne wo enti hyene nso se yawo ne ba e ma otrimu nkoto adro no ma ne nginsem ansa firi se wonnim yade kra e de saa yawo yaba ne nyina na one family clinic wo hunim de ya wo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi se ye ntinimu honam mu ana wo nkasa yi mu wo mde abibidro nimde ene yaresa kwaya hodo pi na eboa na yade bia aka de eye kokokra wo ye lab scan massage any home care se e ba ofi abehwe wo ye bema wo mema sam ye bonus sanso na oba wo masam eye bonus mo ye adwuma juada kopem memnida anopa no watwe kopem nonu hwehwe mo kira kwan wo kumase patase omo ben brother man sport wo estate junction ne so ha afei omo asimfosu twefo praso aguna so adru ena mankesim fre 0546686817 go www.onefamilyclinic.com one family clinic the pain expert one family clinic abusuani nyina ya resabia Choboy
Ghana man yama yi koseni so ye dwede ni wo ye cheche ni wo ye doctor wo ye nurse eto a wutua no ekohe eto ne ye de anwuma esefata na enu nti ena hia me na ya obo malibia boga e wo Sompa 93.1 FM e wo me man ti dwumadie so me menda bia no nsiampa mu kosi nonkron na ye ni Ghana ho nkomo say ye MPP NDC CPP PNC yensia na yensi Ghana ho nkonya e ye Sompa 93.1 FM me man ti e ye wo man ena ye mesoso me man ena ye ono soso no man yensom na yempia amagana Sompa FM. This is 93.1 FM. I was young for a moment, I'm watching us CBM so much a bratchen yammy aquasan swabba. Ye call a woman so a free chrome pony moo, a sentimental ye. Near the teacher Sababa will be a winning fin of June. A queer chum, and a madam one in a tear. A brunwama and ne. One can't as a phone. As soon about the share watching, a woman so. As soon about my joy. We do so many. Upon me, dear. The word in the senior class dino. Yeah, then you may see. As soon about somewhere at here, dear G and some. But you moon an hour, a see say number 10 essential. Whatever my only way, she, Ubo Mammy and Commander Benjamin. I feel dear, what to make us an ye? She said, they are back a cranty in Incomo. Aha. As some no anka sanu ayata tia sababa wanwe frimuno. Esi say anka sachemwe. So the odi kan ya boy yeti for amane dada areho samu esi ewa ngoma so opokum abato mpesi aso no. Sa pepe NSC na nansane na eba nra ahomachi be se donko 1 am. Ena sentrofo nya ntie se ma mi bi ya ode mama Jane. Note angoma so aburo akoda wone netie ekuye chem ya wonye mfie aduonu kwa aduonu baako ama watwara nanom ewon nsie do asam ne ba ye no na aya asese nsonti sentrofo bo modern koduru patem wa ahomache no e de yaso etoto fomo a se de esie no yebenya nchimu kroje efrimu e na ko ba ye se ye ni mama Jane bo mpu ni mpu na ye bisa ne se batan de na esie ya omafo ka sa akoda na monsa so na atwara nanom ewon nsie bi Mama Jane ni ya odema sentrofo kire se akoda no enyi ono na akuno na momo ne netie na akoda ne pie ye ahomache a oba fie no na omanfo bi atwika no enti enyi ono na yeye ye busa no ebiem se wotimi de ne ko ayasa bia ana hospital ahomache no ana wode ma posifo se obi di sha ne netie na sabi nipa bonfo bi kopa asem dia be sha no yi wantimi ama emuaye bia eno ene no manfo bi atifi ho ene manfo nso a etimpata mu edi nkomo no mbusa se no kwesa akoda na emu ko na ya mpa nya fia ya ko hu se emu ne da ho na de na ekoso no mu kyese ma me ne kasa wo boa esan se efi me san se na kwa no betra ne nche no da bia ne sada akoda ne so da bia wo buru no eni bosome wo budo akoda no e ma na nim yesa ahomachimbe fruit ya ya tene kwa ho no ewuhuri pa ya na nya asem ketwa enu nti omugidi yesa ma me no na ekum akoda no e no pe kwan bi so e de afa asem foforo aba ye busa mama Jane se one report no ana mo foforo be no tu ye no chese akoda no wuwie ye no e no wo ko do mi abra posi atnaye ho okoba amane se akoda wone ne tie no nipa bonfo bi edina ya wa bra opie ama ba be wa to finti o mefa mu no nko do mi abra posi fo abefa mu no ayehwemu me no kasa na no pay omo ba crime scene ho ene omo de nkrata be pin famadan no ho ne ade obi nko obi ma eye hwehwemu a nanso awrawo se me copy ene se posi fo ba ho no se kan kotokuro na posi fo no fa ye e o ma me ne dem bankuta ye moja woso se kan no so ne moja woso ya eda ma me ne dem ne ye bisa se na ni obi ekotwika na bonten se kan ye moja woso yi wo ye na nkwanso ni ana oto nam e obi ya ye nim na abo ma me ne pusa me ne ka sei aba besi so se ma me no akoda ne wu a wawu no ma me no na edina ya amo ato na nanam e wonse do asemi ya ro sem na asem ne boss na baba wayi a e wafrim wo no mo na busuafo kroje ye ne na busuan hia e na no pay wa abra na police fo aba ba bia awraho sem ne si ye no abusua no
penya oda no ye se de police fo ahwehwehwe mu ase no omo mpantem emu ate omo ma wo ultimatum bu ni kasa efi anopa no no nsia bepere ni me no nsia me no wo kasa yi se police fo no hwehwe mu no omo ka nsem bi akire wo mu anya sa omo ka soro ka fom anamonto bi omo betuo ye benya atentene ne dia mo de hye no omo benya minya mu nso na ebusia no edikan akọ report ediama edwoso police atena se maami Jane ekumomo de hye ya no nso aya asamfoforo a police fo asase etu hu anamo eje se maami no wai bini ablabiem maami no ankasa no wai sesi amene wo kasai a police fo ye wo central ebefa maami ne de ne ko eye central police station then so ewo bi ne wie bi maami no ewie ewo adwoso police command ti sanse ehon ne mpese a ote so bene wo kasai wo hye eye adwoso police kukumu ya o mu hwese free wo chene ko no anamonto bi oso mutuo de kokot ma asem ne kopie mbe anim no o mu betu ya that's why abusia wai aya sona bade hye kwatin arawo samu asie no ene waboyimwe yɛmfa kaseɛ ne nkɔ wie wɔ adwoso abato mpɛsua so na ɛna no pɛi wekura deɛ firi nra na na abobaba sa wo bi aba bɛbɔ mo sesen ɛwɔ akokɔ amo abonte so adwoso abato mpɛsua so a yɛse Nigeria fo wum yɛse Kenya fo wum Cameroon fo wum Burkina Faso fo wum enua na malata fo yi ebi gugumu a ba wo maba omo nantese a yesi odo maba be guda be muso mo ba besua de no maba kukuku school aba besuesue adwuma e wo Ghana mema se wabra omo ni tumi krata bia eno ti assemblyman o wompotem no mo akoko amon lecturer area honorable Daniel Owusu Sompa FM nsɛmtwefo ne di nkomo wabra oti abambɔ mpanimfo na so a omo kodo asankrofo wi yene ne di nkomo busa se ebre bai ana sankrofo no bɛbɔ omo sesen e wo akoko amon kromu no mo a omo koyi aposifa so sire nei omo abamanta mo se burunya kokwa omodeja ho omodo omuko gina mra no yin so omo foreigner fo a omaba mepom here so omo fi Kenya Mali Burkina anoma omaba tena mepom here no mo a omo be han dan fie mu han fie ni mu a omo be je fie ni mu a omo be je omo ye sa omo dwuma omo ye no omo dwuma omo ye ne se omo ba omo kire se ne dikan fo se nya se omo se ye papa kojosafo a oye machines ni ade no omo na ye ne online ye omo ni daily market for obeti school kumase ya omo na da no nti ba nti I say school na wo ko nti se otua almost 75 million ansa na onye sa school no kwan wura mu registration ye no nti information ni ba soja ni bi na one soja ni bi na ma menya hint na manya tete ho se bi obi ababa so be ko sa fie ho no ya to gate no abontene nti unso obi anso ni fie ho nti soja ni ba ya omo cameras wo nti na gate na no ko mu hu inside to be no be bie wo nti soja ni ba nya proof na ya se me committee for kan ho ana e pa police for kan ho a police for kakra boy ho ban wo hanu mo e kan ho e koye nti e say better see twa credo ne dan see twa credo no right inside that Tuesday na asema e see na me kan nti e bowra fie ho no e dan ne de da ho sa ye hu obi a ho om computers ne o ma ye gugu de egu nti dan ba ko na ne embie na me nan bo mu bie gate e bie na ye se omo se nipa ma ko 21 omo se inside ti ho na boy na kire se we nu na a friend man this or a genius cano. I'm part in many more and like I said, Saturday, Kono, Mass and this kind of their master Janino. So Jan could not first one who is no mass and 75 million their master Janino. The a Juma, so Macan, Omuna, Shadam, ho, I just say, Omukum, Omuko, Amzua we assemblyman small noble wa akoko amon electoral area where just about mpesua so noble Daniel Owusu na ocheche nsemunti yeso so yetete ne sa no na wo se afifi mu didi mu ba ba mu wiemu a ekote asem na se ye tie ne ye enene ne kodi nkoma wo che se we kra no wo mu ages no be 18 ekeka ko be 30 years ene edo ma ba be sum fie mu a no mugumu enu aduane mo mu dia de ya yesi suku bi te baabi omodo omo ko na Ghana fo no a ye yeti kuruma se ni suku no ye nya bi akọ na mo ya kwa kwasesa mo afri Nigeria ne Cameroon ne Burkina Faso ababegu kuruma se mo bana mo be kusku ni yesi se 30 million ana 20 million mo ba bitiechi abusia na gese mu nsam no ye sambo sa asem ye de ne ko twa wi se unity asante mo de akire de be frato bia ye mfa nkame mo na ye mfa sedama semense bal se afimu ani ana twede amponyankrompon ba se ya dama hata mununkumachi ototorobo nso tonso ba wi obotantimu a wode jafa dum ne mununkum gine matata ne osa yade ma doctor fo gi hu sikedi wode semense ba bedum ya afimu ani na 1 year
celebration no a ye celebrate no ye ne Ghana man ye ne asanteman e na edie enu nti efiri na dwoye a mano dem gbagba se be fo yiri ekosi odonfo ye adoma ya wada ebe no enhihia ye ne se ye free medical screening e de ama asanteman Ghana man nyina enu nti ba bia wo bia furniture sokore mampon ye sokore mampon de me budia na ketechew na memfa ne kransi ye maye asokore mampon opposite asokore mampon rural bank hono a the opposite hono a clinic fefefe ayasabia fefefe ye womfidie ye wa doctor fo e wa nurse fo animdifo a ye de ahaban yankase bibidro ya ye de suruisa fo misa hwentia na akakodo kakra awono no ye de sa ye de we kosi bro ne de nim ya bibidro ya ene ye de sa ye de na free medical screening no eba prostate ya ye behwe eba sugar level ye behwe eba na blood pressure ye behwe eba ne man ye si ovarian cyst ya eno so si ye hwe ena de bia honam ye omre eno so ba de obegina mfidiem ya hwe ni nyina edi ama ifa no pa no nwotwe kosi enwumere nonum nonum na doctor fu ginam ne ye hwe osa eno ntodom fo ya adoma kira no pa ko sisa ne ma ne ko wo de ka kire doctor se me ya abo ama me na me se bra be free ewia ne akekire odidie ne onom aduane we wudie moa nsuo we ya anom ne sei sa wiase ne sa ne yetena no wo nsuo bi sa gon tu su nsem no na ebembembembel enti se men se ba free medical screening if you nedwo ekosi ya wada ebe fa hohyem na eja yem konkohwe ya pomtine na sese de ne ade na ye no ha membembembe ya mi se meko mu da se kire ye twa abo kire ku ye hede ku kru pa ya mia pan because ya mia mema ka se ya sa awokraba fia series no so ne abusua warrior si one ventures one to one media na ka bom wo hwe bi wate na mwa wabrabo wo pesua hunu enige sem enkranhya sem abrabo mu nsem a ne nyina wa kokrama afia series no efe pa warrior si one ventures ena dia ba na warrior si no ankasa wo ma kebeneza wo m kwaku manu konfo kolege ene nkaya no wa na wo mu enam ne fenti no yeyi ne memende no mere no nwotwempa mu ekopem no nkunu wi a na ya so shall repeat awia no mienu ukwada bia ekopem no mienu mpa mu so sene so senwumako bi adaroma no maso asene 21st clinic ni the sciatica expert woto asentiri na twetwe won fa kwate wo mehwe de ho dwuma abe haba clinic ni doctor abe se ye yade bay ene na wonfanfa ne mfikyiri extra comfort limited wo beda na wada hate wona monye wo ye biem medima for aba center so no so bedi wasema mo anya minti honam ni nyina ye o ya no wo besa tie siuda dem wo di for some pa ministry and counseling center wo se ade ye honhom asem honam asem fa kwada no we mommom nyame mpaye na wontie mu sufre won so beso asene bi na fra homa no 0249 942 842 0249 942 842 abusia ye jina we so ne de asi yemfa seda emianuanumi kokwa Veronica Jando akosua somwa wahene niama kranche kwabna kese afia ajewa akode nana ya Grace nso ye bi de boy Eric Asari Murphy enso eka ye ho yenko enya akua nya kwa bronoma ene nkaye ya won mo sunwa mu Rexford ka ho Godfred PK ena afia kiula school fees ka chwe ima ni ene nkae ni nyina enu nkeka wo mo bo mu ya nana yawo enso ta kire bi yensamfo panyi Rosante Eboa Benedict wona se mo de man ye anuanu mienu a yesu ebetena se kenkan yi medin ene akosua ajewa akode boaten mene menua nana ya bo amali bi aboga nana ye sorso na sane ye da ye no no ene asem panipa man 88 ododro bribie ye ba ma wakasa ma mpempem bon kontine kotie no ene otena se mera nya de wakana meti o abusua ene man 88 ye mama mranche hine ye mama no kosise ye bede danwo na yankase ade ani kochie wisi ya ehune santamu adi ho adanse no sompa de enya ne ho asem ka enti ye sore man 88 nana ye mama nana so mo
Sayasisie de kwase abuo ko ade a eno ane Sompa FM asempe ni padwumadie so asa minu obi bu kwase a saya sori mu saya wade mu saya adwuma mu saya mpratwim eno ane asempe ni padwumadie so Sompa FM na 3.1 dia sema hanu bia ofrem rante hin na badwafo awo number so na yehwehwa anye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM and no one am not taking the program no so. Sani eden krama di na chiawi akete akopetu si achinno so eden krama ifoso na sa nya ye fiansa no dija bekum odija kum na sa moana odi mako beta ho na so utra nya ye na so kusie mpie na prabla pia na sam mpeni po mi pana pana wase asemo wa ya empenyi mahazudi uhiane nkwankom ebiro se uhiane nkwankoro ebise se bia wo se usi Canada na correct word pa ye uhiane kum ahade uhiane kum hia wo sanwa di bia ko ne be mate wodi